Uruganda rwa sinema rurimo abakinnyi benshi cyane, ariko muri bo harimo bakizigenza bahembwa amafaranga menshi kurenza abandi. Murakaza neza kuri Behind and on the Scene channel. Uyu munsi tugiye kureba abakinnyi 10 bahembwa amafaranga menshi kurenza abandi, ndetse turebe n'impamvu yatumye bagera kuri urwo rwego. Umukinnyi wa 10 uhembwa amafaranga menshi bamwita Jason Momoa. Uyu mugabo kugira ngo agaragare muri filimi ntago ajya munsi ya $15 z'amadolari y'Amerika. Mbere y'umwaka wa 2010 uyu mugabo yari umukinnyi usanzwe, yahembaga amafaranga make ndetse akina role ziciriritse. Gusa nyuma yo gukina filimi yitwa Aquaman, ubuzima bwe bwarahindutse, aba umwe mu bakinnyi 10 bahenze. Reka tujye ku mukinnyi wa 9 uhembwa amafaranga menshi, bamwita Mark Wahlberg. Ikintu cyitwa guhembwa menshi agifitemo uburambe guhera mu mwaka w'1997 akimara gukina filimi yitwa Boogie Night. Uyu mugabo ntabwo yagaragara muri filimi yawe uramutse ugiye munsi ya $16 z'amadolari y'Amerika. Umukinnyi wa 8 uhembwa menshi ni umukinnyi w'umuhinde, amazina ye ni Akshay Kumar. Mbere y'uko akina filimi yitwa Kirad yari umukinnyi usanzwe uhembwa amafaranga make nubwo yari azi ibijyanye n'imirwanire. Gusa nyuma yo gukina iyi filimi yabaye umukinnyi urenze mu Buhinde bwose. Kugeza ubu ntabwo yagaragara muri filimi yari yose uramutse ugiye munsi ya $17 z'amadolari y'Amerika. Umukinnyi wa 7 uhembwa amafaranga menshi bamwita Ryan Reynolds. Uyu mugabo ntabwo ajya akina muri filimi batamuhaye hejuru ya $20 kuzamura. Ibi ntabwo ariko byahoze, ariko nyuma yo gukina filimi yitwa Deadpool yahise aba umukinnyi w'igitangaza uhembwa aya mafaranga. Umukinnyi wa 6 uhembwa amafaranga menshi ni Tom Cruise. Ahembwa amafaranga agera kuri $21 kuzamura kugira ngo akine muri filimi yari yose. Ntabwo byamworoheye, ariko nyuma yo gukina filimi yitwa Top Gun byabaye nk'ubufindo. Ku mwanya wa 6 bafite umukinnyi witwa Will Smith. Filimi yitwa Prince of Bel-Air yasohotse mu mwaka w'1990 yamugize umugabo uri kuri uru rwego. We ntabwo yajya munsi ya $22 z'amadolari y'Amerika kugira ngo agaragare muri filimi runaka. Ku mwanya wa 4 bafite umugabo witwa Leonardo DiCaprio. Role yanze gukina ariyo nka Jack Dawson muri Titanic niyo mugize umukinnyi urenze mu mateka ya Hollywood. Kuri ubu umugabo ntabwo yajya munsi ya $24 z'amadolari y'Amerika kugira ngo agere filimi akina. Umukinnyi wa 3 uhembwa amafaranga menshi bamwita Chris Hemsworth. Ibyo yagezeho byo guhembwa amafaranga $24 z'amadolari y'Amerika abikesha filimi yakinnye mu mwaka wa 2011 ariyo yitwa Thor. Ku mwanya wa 2 bafite umukinnyi witwa Robert Downey Jr. Uyu mugabo ntabwo yajya munsi ya $24.5 z'amadolari y'Amerika kugira ngo akine filimi. Ibi byose abikesha filimi yakinnye yitwa Iron Man. Umukinnyi wa mbere uhembwa amafaranga menshi kurenza abandi bose ku isi yose, mbere y'uko muvugana bibanza ufata umwanya umufomboze maze urebe ko duhuza. Umukinnyi wa mbere nta wundi wamusimbura, mwese muramuzi, bamwita Dwayne Johnson. Abenshi mumuzi nka The Rock mu mikino ya kaci. Uyu mugabo ntabwo yajya munsi ya $25 kugira ngo agire filimi akina. Ibi byose abikesha filimi yasohotse mu mwaka wa 2002 yitwa Scorpion King. Abo bakinnyi uko ari 10 nkubwiye, nubwo amafaranga binjiza kuri filimi runaka bakinnye ashobora guhinduka, niho bakinnyi 10 binjiza amafaranga menshi mu ruganda rwa sinema. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind and on the Scene channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Mu by'ukuri ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni inkuru ikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.